Pas mahu batah ganupan, salam manugut Bapak Inang age nama posoni kuriain. Baimai pokok kita lahwata ibaga sogot nyarion. Tangan hita lebih hatan ini bata martonggo mahita. Terima kasih tongon Tuhan bani pakasumenanmu ben nami jalon hanami gogoh nabayu hajur gitu nakula dan sihol pohon nami Bapa lawan nami ase rakmatong ham pakokan nami ibagas Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma tonggo nami on. Amin. Nasyam Bapa pakon inang hatan ini bata naga berenungan harian bata mamukah lawat tai bagas sadari on tar surat Bani Podah bindu 25 ayat 20 aluh sonon ma ia tahun ijai songon hutan na mareong na somar tembok be sonaido halak na soboi menrajai diri ini. Amin. Amin dasni Bapak Inang nani hargani Tuhan ta tembok marfungsi doai untuk menjaga keamanan, kenyamanan, memberi perlindungan hubani pangisi ni rumah atap pehuda. Ado makani sada tembok dibangun menjulang tinggi, kokoh. Totu boy bayang kon hita, anggo mareong matembokai. Pai maun panorang ni mando roh malapetaka hubani sedia ne bagas tembokai. Bapak Inang nani hargani Tuhan sonaima tudosan na ipadas parpodah on perlu tumang panrajaun diri bata guluhon asedauh hasedaun kuntong-atongata nagabi sukun-sukun hubata ahado panrajaunai panrajaun diri onma nesobut menahan diri untuk tidak melakukan suatu keinginan. Menahan diri bukanlah hal yang mudah. Diperluhun do hapokuton untuk kai. Ada sebab ni anggo sobut panrajaun diri, penguasaan diri atau pengendalian diri dalam bahasa Indonesia ai sedo bakat. Naroh kumbata humba di partubuh nari. Sedoh maskil naboi ilatih kita tapi karunia doai si bere-bere ni bata kemampuan ni naibata na yondoskon hubata halak na porsaya asai bagas hadiaron tong hita. Jadi Bapak Inang haganupan panrajaun diri gabi sada seni doon hubata ase tong-tong manggolu hita romban hubani harosu ni nebata halani pos do hurta Bapak Inang anggodum maromban hubani harosu ni nebata tutu makrohon hadiaron do hutongah-tongata Bapak Inang nasiam haganupan panrajaun diri pe isobut do salah sada buah ni tondui. Ahadu ciri-ciri ni halak na irajai atap marbuah kon tondui. Imampuhon do ia memberi reaksi marsahap, marpikir, janah marlahoan na sesuai pakon nilai-nilai harajaun ini bata. Pakon hatana pondok ciri ni halak na menrajai diri ini dia cepat mendengar, lambat berbicara dan tangkas dalam bertindak. Anggulang adong panrajaun diri ondo nagati membahen hita keluargata pangidangiota madabuh hubani hasedaun. Nasyam Bapa pakon inang demu hujai bani bidang ahado deba perlu irajai hita dirita tutu bani gaduk bidang
Asa piga-piga hal nagabe penekanan hu tongah-tongah ta. Perlu do hita manraja dirita mengelola perasaan ta. Rasa marah, sedih, kecewa, pakon naleganai perlu do ikelola, perlu do itahan. Asa ulang tambah musuh, asa ulang tambah naburit bani dirita. Sonai age untuk keinginan mata, mulut, pamanganon perlu do huma iraja hita. Ase mahua, ase ulang madabu kita hubani pemborosan. Halakna layur mangidah-idah iklan barang tentu rado lang terkelolani. Bodoh hita madabu hubani fitnah. Bodoh sehita gabe halakna kepo. Namaro sumat capuri nalang urusan ni. Perlu huma iraja hita dirita bani duit pakon arta. Asa ulang madabu kita hubani persoalan hutang. Patut doh mani hita manrajai dirita hubani hisap-hisap ni daging ta. Asa ulang madabu kubagas dosa. Jana dalang lupa huma siol pada son nami hubat tahaganupan bapa inang. Patut doh huma iraja hita dirita bani naginoran hobi atap kesenangan. Halani anggo layur hujai rado lupa waktu dukni bodoh huma terserang sakit penyakit. Naparpudi bapa inang sonahado carani ase boi jupah bata panrajaun diriah. Halani si bere-bere ni Tuhan don hutonga-tongata. Patut maibdar hita nahado ase dekat donok kita pakon Tuhan. Nama berehon ai hubata. Tekunlah berdoa, gemar membaca kitab suci, dan padohkon hita madirita humbani kebiasaan-kebiasaan naburuk. Halana guna toluai sersir hita mandalankon lambin ibu halimah hita manrajai dirita jana jupah ma hadiaron di tongah-tongah ta. Amin. Martongo mahita. Bapa nami ni surga, maidup mau hurmu, nalaho tong-tong mengajari hanami, mambotoh manraja diri nami. Asedoh segala sedaun kuntung atongan nami. Jana jupah hadiaron, donok kumahanami pakon harosuh miuhurmu. Terpuji maham Bapa, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saloma hubat haganupan.